Burundi ya umeze neza ebara uko mubibona hano ndi kumwe n'umusaza b'icyamamare umushumba Senegal umusa bimeze bite urakomeye da ni Imana nuko none pa nakaye kantu kamwe mumbwirira abanyaburundi ubu nyine abanyaburundi turabakunda cyane harimo YouTube channel yitwa Iwacu online Iwacu online singacisha dutaramo twiza eba turabaramukije cyane komeze mukorera Imana konti tuzi umunsi n'igihe gatuzohamagagwa ese woje tugahamagarirwa hamwe Burundi je sinzi ukuntu muzangira Burundi numvise ejo mwarakoze isuku igihugu cyose none afite ubwoba ko naje nohitiraga muri iyo suku ko ndavuga ngo ibanze ishire nzobone kuza ufite ubwoba ko isuku no usanga umuganda kero habiba naje nkama mwinjiramo ubwo nushira nzoza humura ntibazo gukubura ubona gukubura igihugu cyose cyakuburiye rimwe none pa zatukubona ukora amakomedi amashow hano mu gihugu cy'u Rwanda none kibazo cyanje ni kingiki urateganya gukora igitaramo cyawe iwacu imurenge muri Kongo giheki Giheki igitekerezo cyo kirari ariko urumva ndacafitanye ibibazo na Mayimayi gaziracari riri nizishira nzambona muri Kongo kwere kuntu hameze Mayimayi ziramutse zivuze ngo tumanitse amaboko turetse kugwana Kongo bibabwira ngo tubikeneye musure mu ishamba ibyo ganza mbitinya ariko iwacu ni haba amahoro gatwatashe twese tuzokorikase no gutaha abahungu bazoshinga za kinyozi bogoshe natwe dushinga ibitaramo ko muraseka kibasha nibareke guseka urumva rero iwacu ni haba amahoro tuzozamuka kabisa none se ubu nyine ntabwo ugenda ngo ukoreho ko nubundi hari abantu baratuye nubundi ahubwo reka dutegereze gahunda y'Imana Imana yashimye n'ubutwoge ntago yagaye kuko nabandi bariyo reka tuyibaze ngahe bangu ndego yatuzoyibaza Imana ni ibishima tuzogenda so ngagira ikintu umbwirira abakunzi banje n'abakunzi baho ubwami bw'Imana buraharanira ni wasama ugasamara ngo uzotaha ni kwa nyoko uzotaha ni mu ijuru kwa data kandi gabasha kwa data barabiharanira rero kumenya Imana nta kindi nuko Imana ishimwe asante urakoze pa asante bonjour à tous mumeze neza basa nizere ko ibintu ari ya murabibona hano ndi kumwe n'umusaza niga unyise umusaza ndi umwana ngo unyise umusaza ndi umwana ruhinja buja wagwan this is top bad is the real Gasana kabisa maestro wagwan tell them say abasa mwabibonye nigereye Kigali ubu none ndi kuvuga Kigali ewa kumwe n'umusaza Kigali cyangwa Kigali I don't know byose ni kimwe ariko Kigali biterwa n'ukuvuga yego so Gasana uri tayari kwishura ikibazo cy'iwanje I'm ready ndi tayari kwishura ikibazo cy'iwawe I am ready born ready kabisa kukwishura nubwo nta deni mfite ready kunyishura yeah so Gasana kubera ko utazambara akabutura cyewe sura bizi neza ko najya nambara akabutura ndakambara man my people na mbere yuko nambaye no pantaro harimo akabutura my people umuntu uzabona ifoto ya Gasana yambaye akabutura azambwire rariyo basakubwire kabisa so Gasana ngiye kubaza ikibazo cy'iwacu ruguru vuga ngo ruguru mu kirambi big up on yourself my G kirambi yeah so Gasana mbwira amabara aya abiri y'inkoko uzi amabara abiri y'inkoko uzi
amabara abiri cyangwa amababa abiri? Amabara. Hari inkoko y'umweru n'umukara. Turashize. That's crazy. That's massive. Inkoko y'umweru n'umukara mani. Inkoko y'umweru n'umukara. Ikigina byose. Iyo nkubwiye atatu wambajije abiri. Iy'umweru iy'umukara ni ikigina. Inkoko y'umweru ibaho. Sana. Sana. Sha. Ntayuzi se? Wakuriye. Cyane nakuriye hano mu Rwanda. Yego kabisa biraboneka. Nayahe yambwira. Hariho baze kukubwira muri comment. Baze kutubwira muri comment. Kabisa baduteo. Yego. Ewana mugane mukore follow kuri IG yacu. Yego. Ni Maestro Desa 43 ndetse na The Real Gasana. The Real G. Yeah. Follow kuri IG ndetse na YouTube ntibibagirwe gukora subscribe. Sana. Kabisa. Be out gang. Thank you man. Muraho neza. I Burundi tugire gutya twese. Buja. Muramutse abantu b'Ibujumbura ariko. Baramukanye bacya. Umugire uko mukeneye. So Buja Murenge muraho. Murabibona hano kabisa ndi kumwe na nuvuga gute se? Kinumva notera ruga. So reka batwibwire. Nico kinumvamo uko sinoshobora kubavuga. Muraho neza witeka duhire turabaramukije nandi kureba. Je nitwa Kampire. Yego. Wowe Anje nitwa Manzere. inde? Manzere. Aba ni bamwe mu bantu mukunda cyane muri Genzi comedy. Yeah. Genzi comedy show. Nawe? Cyane Genzi comedy show. Mwariko mwumviye twatuntu muzamuvuga. Ubwo rurimi rwanyu muza mukunda gukoresha. Muhereza atangire. Ngahe ngira tujambo tubiri muri kwa rurimi rwanyu. Arakagwaye. Urantutse ugize gute? Aragushasharije. Kugushashariza no kugutera imitomo. Wow, arambye ngo arankunda. Ndakubwiye ngo nguri mwiza sana biki. Arambye ngo arakagwara. Ndakagwara urukundo. Kuri nishano pe. Ngo gute? Nishano. Ngo umva ntagisa nawe umva umubumbe. Ndi umwe ku mubumbe. Ibaza urumwe ku mubumbe. Wabuwe nishano. Namvuye nishano kabisa. Kandi akaba abana baraha. So ndabizi muza abanyamurenge siko? Abanyamurenge turabagogwe twabishwa babasita. Murabishwa abishwa babasita. Wow. Uri umwishwa wabaki? Ngende umwishwa w'abadefi. Kose ko turiko tugiye kwigira abanyamurenge. Abasita ratunje ntago mbaza nzo mbigira ikintu nazi. Ngende umwishwa w'abago. Ndi umugogwe umwishwa w'abadefi. Abadivi. No. Ibi bintu mwabantu narababwiye ngo nzobakoreraho. Umwishwa w'abaki? W'abadivi. Abadventiste b'umunsi wa karindwi. None se Abadventiste nibo ba mama wawe? Nibasera bagiye. Nibasera bagiye. No, ni mbarisho. Ngira utuntu tubiri uzi ku banyamurenge ma. Abanyamurenge. Apana abanyamurenge. Abanyamurenge. Yeah. Ikintu cya mbere mbaza cyazibagira urukundo mama. Ikindi kintu mbaza bose ni mane baba bafite stories zisekeje nge bakivuga mbona nsetse nane ibintu bisekeje barimo kuvuga. Ko navuze nti wase. Nyine dufite prefer umunyamurenge. Ariko bayadusekeje agira story ariko baranabeshya. Muri story zabo nta kintu kizima kiba kirimo. Baba bari kubeshya gusa. Ndagute. Je ikintu uzi kwa Nyamurenge. Abahungu babo bakunda abakobwa. Cira hasi. Mbese ntabwo nshaka kubivuga ariko baba ari tushaka kubivuga. Ariko nyine bakunda abakobwa. Ikindi abakobwa n'abakobwa bakunda kubombogwa. Hajya babyita kubomboka. Kubomboka. Niyo bakubomboye biba bimeze bite? Bimeze bite? Abakobwa bakunda kubombogwa. Sindabombora ngo menye uko bimeze. Mukunda no gutraveling. Mu Burundi umunyamurenge, mu Rwanda umunyamurenge, muri Kenya, muri Tanzania wewe.
iwacu muri Kongo. Muri Kongo kandi ari iwanyu se ndahavuga ntabwo ndi buhavuga ndavuga ahandi muri Amerika abadiaspora n'abanyamurenge ariko n'abagogo se kari kimwe turi kimwe aho ngaho kuba diaspora ako sha uri mwiza ntiyakintu bavuze hari umuntu utavuga kuri mwiza arapfuye kakubaye kora hano umuhungu uri umunyamurenge original none se ukunje ngo muri beza nikinishe ba ko gukunda iki dore uyu nguyu akunda nka nambona agira gutya none byabaye gushya ariko baba so ariko kumba keneye iwacu bawa tuzoje mu Minembwe mva nugenda ntuzansigaho kabyara kandi wa nuko harya twebwe mu rugo ninuza Inyamyirima urahazi Inyamyirima aho ni hehe ni muri Kongo niho mama wacu batoye basogokuru wowe ni kandi nanjye naho ngaho namwana wo kundondo uri muno kundondo oya ntawe mu Rurambo ako tuzahamenya ntago ndondo nta ndondo nawe so mugira kandi mumbwirira abanyamurenge bose muri rusange bakunda kunkurikirana ariko baza banca intege wewe muze twegeranye hano mubabwire mugira ijambo mubabwire cyo twabagera cyo ngenda bagaye nimba baguca intege urabagaye wowe ubwo nanjye suko bagaya nanjye ndabagaye cyane abo gusa ntibazaguca intege babashoboye baguce n'umutwe urangirire rimwe ngo pe kugira baguce n'uzimwe bashaka byose bakabirangiza ngo baci n'uzimwe mushaka bace ni kabiri baguca umutwe urangira ariko mwaretse kunyica ko kugira upfa uhagaze byashobora gapfa buriya nyine kuguca intege none sibaza abanyamurenge bose baguciye intege sha nukuri muranyanga muze muce na hano abari kwirengero ariko mugira akantu mubabwira tu ariko abo ngabo baguca intege reka tubihorere abandi bose mva muri abantu beza turabakunda cyane ikindi natwe mudukunde natwe muturebe mudukunde Imanzire na Kampire ahantu hose aba ni abana mu bana ba mbere baza baperforminga hano muri Jenny's Comedy Hagasha tell them babwire ndabatera inzi aba bad girl so nkeneye ko tuzoza guperforminga iwacu mu Minembwe muri tayari ndakubwiye ngo ntuzansige nawe ubwo se wajyana ukansi ukabijyanye iyo azaje niho nzaye ahazagwa nzagwaho uyu nguyu namukunze ariko bana yanjye mbese ko uretse gute ukunda murumuna wanjye ngiye gushaka ko nza kugumirwa babyita gute mu Kinyamurenge ni ukujinga yego ko bibaze nzinze we ntabwo naho umujinga urahita gakira uratujyana turi babiri cyangwa utwaye ntabwo wemerewe gutwara murumuna wanjye ngiye kujinga se ariko nawe ntakubaye nyine turi babiri cyangwa ngewe ariko ni umunyamurenge nta n'ikintu cyamugora ntacongora ni muze mbatware suko twagiye pe so abasa n'abakecuru mugende mukore follow kuri Instagram zacu ngamu babwire Instagram zanyu bagende baba follow na Kampire no kuri YouTube ni Manzire na Kampire nanjye gafite YouTube nese nawe ugiye kubivuga uri kuri YouTube yawe kore subscribe abatarayikora muyikore nizere ko umeze fresh ko mubibona hano ndi muri Jenny's Comedy ndi kumwe n'abasitari bagiye batandukanye baje guperforminga hano ibintu babiryoheje babigize ni wele so ndahera hehe ndangirize hehe reka duhere kurangiza amapanya ngo shaka gusoza tarangiza vuba da ngo ukanaga imbere ariko kurangiza kanaga imbere kurangiza muri bwa buryo bw'iyi minsi uyu munsi none online abashuturi gukora online abashuturi gukorera online nawe ushaka kurangiza muri ubwo buryo cyane kurangiza byanyabyo agenda karangiriza hano ibisenge nuko ba papa so none abasa
reka dutangire mutwibwira siko se bada muratwibwira mu kinyamurenge cyangwa muratwibwira mu mihanda turakukubwira mu kinyamurenge kinduba mu kinyamurenge kinduba sawa twagiye turahera gutya tugende gutya so papa mbere murakoze nitwe Musikandi nanjye nitwa Musa turi impanga urugo n'induba ubundi mu kinyamurenge niho boza babivuga neza impanga mu kinyamurenge ni amahasha ubwo bivuze ngo turi amahasha wa muramaki turi amahasha apana amahasha urumva uyu mwana n'umunyamurenge nanjye ndi umunamure n'amanyamara nanjye ndi w'iminembwe ukuri kw'Imana papa Gigi yageze muri rwa nkoma dore umunyamurenge wuzuye dore umunyamurenge ni umutuburano ariko ubizi neza uyu ni umunyamurenge w'igitaramo nta munyamurenge w'igitaramo hama twivuga ngo turi amahasha hama mwegera umubaze nikoda ariko uri muremure papa n'amakiba n'ameza nkaba yanikasha ni Yesu gusa ndanezerewe cyane hello mwana we hareke intimani mbwiye ikubwiye ngo ugiye gukena indugiye gukena ugiye kuba umukene kandi mwiza ariko umeze neza pa kunezerewe cyane no n'Imana igumugisha cyane asante aba ni abavandimwe banjye abatanze indigigi ndi umugigi w'iyo ruguru wacu ubwo abanzi mwabimenye cyane ni izina ryo guperforminga hari uzo performing urinde nza nitwa Papa Gigi izina ry'umugisha cyane ry'umugisha nimugire ikibazo ni umunezero mwinshi uzugira neza kuba ndi hano cyane n'impanga z'induba bafite umwuka wera uzurimo ikintu k'umunuko ariko tubagira ikibazo turabanezerewe namwe ikintu k'umunuko bazo bakivana induba ariko kiza kiumunezero ese induba hazamera gute yewe ico navuga ni kimwe uza wumva ngo Yerusalemu ni opoza yaho yewe simwifurize kuza waje nduba ariko mwifurize kuba wakibera mu bwami bwiza bw'Imana bwo muri James ni umunezero cyane mukurikirana muze kudushigikira kabisa murakoze bantu mukunda ni maestro bana murabibona hano ndi kumwe n'abastari narababwiye ngo buja akantu oya narabarabuye ubundi baravuga ngo buja interview yawe irakanyatse kweri bavuga mugabo mutama iko irimo ibintu byagutya kweri irakanyatse kweri nukuri sinovugira hejuru aho da mbwira imirari ibiri y'abanyamurenge imirari ibiri y'abanyamurenge ubwo mu ndimi nziza z'abanyarwanda niba mbyumva neza ni nk'imigani ibiri y'abanyamurenge nyine cyansinze turakomeza n'ikindi kubwire reka nguhereze urugero abanyabyinshi ubwo ni ubwoko bwabo nyine ni umurara abanyabwinshi umurara nk'uko mu Rwanda tugira ngo abasinga bazigaba yego cyane ngaho mpereza indi ibiri y'abanyamurenge uzi I think iyo buri umunyarwanda utazi ibintu iyo ibintu bimunaniye ajya mu ndimi nyuma muhimana ndatsinzwe nanjye mbwira imyanda ibora n'itabora wabuze amashashi ntabora icyo uragitsinze wa ikinduba cyaraciwe urumva nabinduba turabana bigende kubwira ikibora naco wewe wobora nubunitsa nk'uwaboze kuba ibindi bavuze nyine ni umubore soma people murabibonye neza ko nkomeje kuha konge tugiye no mu bandi bereke bari abana ariko bari abana iyo WhatsApp ma people nizere ko mumeze neza abantu banje iyi ni afra iwanyu imurenge ni maestro desa 43 umwana n'umujama bro bakwita ndepa anta boss we sina ry'ikinyamurenge ninde patro sina ry'ikinyamurenge banyita Matayabu sina rya soko so boss uri tayari kunsubiza akabazo kanje tayari uri tayari boss ugeze ubaho iwacu ruguru muri Kongo se navukiye niho wavukiye uvuye ukuze Imana ishimwe none boss
insobeko niki? Sobeko. Yeah. Sobeko ni umugozi wasobekesha inka ukayikama. None boss, iyo bagiye gukama inka bazabanza bakagira gute? Iyo bagiye gukama inka barabanza bakayisobeka. Mara kuyisobeka ugakuraho akanyana ugakama. Sibyo zimbaza se? Nuko. Nta kindi bibagiwemo? Nta kindi. Tekereza neza. Iyo ugiye gukama urabanza ugahambira inka amaguru. Urangiza guhambira ukayikama. Guhambira? None gusobeka. Urabanza ukayisobeka uburyo wayihambira amaguru ugatangira ugakama. So Musa, ndumva ubizi. Sawa. Inka ikibyara bwa mbere baza bayita gute? Inka ikibyara bwa mbere ndabizi kandi ndabigusubiza. Babyita iriza. Urambaza? Babyita iriza. Babyita? Iriza. Babyita cyangwa bayita? Bayitiriza. Bayitiriza. Brother, urarenze kabisa ku muco. Ndi umunyamurenge wuzuye. Uri umunyamurenge kabisa. Ngaho pa. Mbira abahanzi babiri uzi baririmba indirimbo za Sekira Music b'abanyamurenge uzi. Abanyamurenge. Indirimbo za Sekira. Kubikurikirana. Kamanza ndeme. Babiri uzi bari hit kabisa. Ari hit. Ndugo. Pi. Gerageza. Gerageza. Indirimbo za Sekira. Imwe wa mbere nzi ni witwa Deliri Gasana. Deliri Gasana ni umuhanzi. Bang. Bang. Ni umuhanzi Gasana. Gusa merci sana. Thank you Musa. What's up my people, nizera ko meze fresh kuko mubibona turi muri James Comedy, urumwe mu basaza bamaze guperforminga hano imbere. Musa ubakwita gute pa? Kepa. Vuga cyane da. Kepa. So Kepa, uri tayari kwishura ikibazo cy'iwanjye? Vuga ngo uri tayari? Uri tayari pa? So Kepa, uza abanyamurenge. Abanyamurenge urabazi? Abanyamurenge. So Kepa, uzi ku banyamurenge? Ibintu bibiri nzi ku banyamurenge, bavuga ikinyamurenge n'inabimurenge. Umurenge ni muri Kongo. Muri Kongo. So Kepa, nsanzwe tubanyamurenge cyane. Tw'utudefo baziho tutaba tugushimisha cyane. Tukaba tunshimisha? Oyaga none. Tukaba tunshimisha cyangwa tunshimisha? Sawa, tubwire utugushimisha, batubwira n'ututaza tugushimisha. Ntabwo baba bari seriye. Akandi ninde utari seriye? Ninde utari seriye mu banyamurenge? Kandi bakoze cyane pa. None ngira ikintu mbwira ndabashoboje kandi ndabakunda. None tuzashobora pa kugira ute? Ningana. Ni kera da sinzi ako byashoboka da gusa biragoye. Biragoye.
hanze twagiye mu biki bafuminga duciye mu nzira abandi bazabaca uzi ko amavuta asohoka mu minini muzacemo mugende wowe mutahe mbwira uduce tubiri tw'umurenge uduce tubiri nzi murenge nzi iminembwe ntabwo bavuga iminembwe bavuga mu minembwe akandi mu minembwe ahandi bavuga ku ndobo Bonjour à tous, nizere ko mumeze neza abantu banje. Ni amfura iwanyu imurenge ni maestro. So, uko mubibona ndi kumwe na DJ Ella. Inde DJ Ella. cyamamare muri Kigali. Yego. Sukoma? Nuko wa. None DJ Ella. Uri umuki kwanza banzo nyibwire. Nje ndo umunyarwanda wa wigize umunyamurenge. Bazavuga umunyamurenge. Bazavuga umunyamurenge. Umunyamurenge. Ndiwumva se. None umurara wawe urumukima. Ko nyine ibyo ntabyo nziwa. Tugarukiyaho. Uramaze kumbwira ngo uri umusama. Nakubeshaga. Wazumbesha? Nahoze nkubesha. Ayiwe. Unaza ngira ngo uri mushiki wa Mbonyi. Oya wa sinaba mushikiwe. Ko nyine uhaye ubona nje nasanga Mbonyi wa. Cyangwa nuko ufite akantu hano. Nibyo byose birimo wa. Birimo. Nuko. None DJ Ella. Ni Ella ni Ila. Ella. Uri tayari gusubiza ikibazo cyanje? Ndi tayari. So DJ Ella. Ngiye muri Kongo. Ngiye kukubaza ikintu cy'iwacu. Yego. Suko. Kimbaze wa. Icarire niki? Icarire? Aho ndatsinzwe. Oye iba nkutekereza mu Carire. Carire nje nzi ko ari cacinto kiraramo inyoni. Kiraramo inyoni. Icarire? Naho icari. Icari. Nyine sinawo bibasha. Ndabwira abantu baze kutubwira muri comment shopping. Mumbwire icarire niki? Nje simbizi. Ubizi. So my people mugende mu following kuri Instagram yacu ndetse na YouTube channel zacu. Ngababwire Instagram yawe wa. Instagram yanjye amazina ni DJ Ella Rwanda, kuri TikTok ni DJ Ella Rwanda, mujye mu following mube benshi cyane kandi tugiye kuba byinshi. Nizere ko umeze fresh nkuko mubibona hano turi abahita gute harya Kanombe Airport ndagiye kabisa ndatashe ndaherekejwe muzumva gute ngiye wowe se shawo wamenye kugenda kuyikinga na kwibitoro zarashize noneho wisunze diesel benzine yabonetse abana kabisa Nyakabiga uri utabakizongereze ngo wazungereye kubera kugenda mu ndege bwa mbere Sindumva sinzi nimba nza gushahira mu ndege sindamenye uko bigenda. Uramenye ntunyaremo. Ese bagira kabiri mu ndege. Umugabo umwe yaragira bose ngo toilette ziri. None nawe yashiduka waje ngo toilette ziri. Naje gindi baraseka. Hari akabini kabo kandi naje mu y'amazi menshi. Undi warambwiye ati tukwakiriza iki mu ndege aravuga ngo naje ndiye ariko bari bamwishuze. Yagize ubwo ko bamwishuza. Naje none nawe nibagore tutaze tukigitaza kugira utaza gukenera umuntu yoza gukenera kuja mu tuze kandi atakizeye karakavuga sinzi ko gahari Nyakabiga ubundi ndege azirahaba Nyakabiga bayaziba kuri Merkiro ndada kuri ndadaye ya ku kibuga cy'indege ika nta kibuga cy'indege ni cy'umupira bahinde cy'indege uzi gusebanya rendo ntwaye ubundi ahantu habuze igitoro indege zo ziragwa dufite benzine nico kintu dufite twabuze igitoro tubona benzine man urate tumwe ngo n'isukari ngo kuyicuza n'umucuruzi kimoge
baretse ibyo bintu bashaka kunyicika ntabwo bamfatira hariya ndarashika aha 45 zaba mpageze mube muri tayari ndaje. uri kwiyumva gute uri kwiyumva gute ugiye mu ndege bwa mbere? ibaze nyine kwiri mani ndi kumva ntazi kwiri bro mu ndege ngiye kuzamuka turagenda uhagaze ugenda wicaye ndagenda mu bwa mbere mbeshe se mu bwa mbere ndagenda njya uyu muntu waguhaye itike uyu muntu kabisa reka tumushime kuko ndabizi ifaranga zo ntazi ndakenye arakenye wa usigaje kwiba gusa naho ubundi aya ntago nkenye ahubwo menya ngo abuzinya kabigagira ifaranga ze uzikuye ko ntakazi ukora wagiwe si ibingibi ndi gukina uri gukina nyine si ufata video yatangiye kuguhemba se vuba nyine tira ibaza noneho ni mpembo no ibaze inzira none se yaba utaraguhemba ukabona ifaranga gusa nyine ndacyari ngiza ariko ntabwo nabuze izi ubona ko ngiye barangiye n'abandi baraza ninde hano turi Kanombe muramperekeje ariko Yesu sinarizi ko nogendera mu ndege akubita kuri rugawa mele nereze star ariko hari igihe abantu bazungu bogira ikibazo none pa ubaze ibibazo bingahe izo ushaka 2 abamperekeje dore baragiye batageze muri iyi bayi mugende neza tuzangera bo tuje ruguru cyangwa tugume hano beta ko tuguma hano byaba byiza tugumye hano reka tuje iwacu kubera iki kubera ko turi abanyamurenga force tugomba gukora iby'iwacu ruguru banze ko umutekano uboneke kandi umugabo umwe yaravuze ngo bahamagaye abagabo bose akavuga bose baje mu gisirikare ngiriya ngo baje mu gisirikare yango yakwambara iribaye wasubwo yakubwira ngo bavuze ngo abagabo bose baje mu gisirikare ngo yakwambara iribaya iyo yakubitamo iribaya none nawe ngo tugende none njye sinabikubwiye ngo twurire indege tuje dutahe wananimubwiye ngo tuvuge ku bintu byiri haruguru iwacu mu kubaza ibibazo nka 2 ku bijyanye n'iwacu ikindi icyo ngicyo ikibazo cya mbere ndakubaza nti ese umusore w'umunyamurenge akwiye kwitwara gute byose nabikubira mu ijambo neza akwiye kwitwara neza mu buhe buryo ushaka ni nk'icyo washatse kuvuga kuko muri dushaka guteza imbere wabajije ikibazo ufite ibyo utekereza njye mu byo ntekereza ndashaka guteza imbere ururimi rwacu ndetse n'umuco wacu n'akaranga kacu kwitwara neza gatwe twavukiye ino twitware neza gutenyine tugira inama ibintu zo kwitwara neza se umwana usenga umuco ikinyamurenge kukivuga biratugora nyine nubwo tutakuriye ariko turakizi nageze ino ndabagaya cyane nsanga ntimuzamuvuga none se wabana n'abantu biriya bimusanze ho mu majaruguru utavuze ndombizi ga ntabwo wavuga abantu ururimi bitewe n'aho uba abana ni fresh kabisa ndi kubona bari kumpamagara reka mbanze ngende njye kwishura ibyo biro bingahe bambwiye ngo nazanye ibiro byinshi ubwo wowe ningera BJ turi kumwe umusa